We have been studying and learning on God's purpose for HBBC. Okay? God's purpose for HBBC. Anya iti panggap iti apo para iti HBBC. Now, what is a church? Anya iti meaning ti church, kakabsat. Kasi kung natin ang kagat, inak ijay church, income jay church, income maki church. What is a church? A church, the word church, comes from the Greek word ekklesia. Everybody say that word? Nga ti meaning nakit called na ayaban. We are called. So a church is called. Kalang ti arig na kumagat agayab kumata barangay ti meeting, ti assembly. So there is a call. There is a beckoning. Umay kayon. Okay? The ti essence ti church, called. And it refers to a group. Not just any group. There are many groups in this world, in our town, in our province. But it refers to a group of scripturally baptized believers. So, no scripturally baptized, kakabsat, kayat na nga sa wen, digito'y kat namati, nga ti panakabautisar da, kat naibasar, iti isursuro ti Biblia, nga kita ti pamautisar. Adumot ti pamautisar nga maikon-conduct ka dagiti churches. Adate sprinkling, adate pouring, ngem ti biblical baptism ket immersion. Nga ti essence deti panagbautisar ket panangipicture jay panakatay, panakaitanem ken panagungar ni Kristo. So nga Sunday ket baptism kakabsat dagiti new believers tayo. Ket kunak to ijay na ikanunong anaitanem gapu ti panakatay ni Kristo ket nagungar manen. So di baptism hana makaugas ti basol ngem panangiportray jay ebanghelyo di jay naramid ni Kristo. Now, if you are already saved, ti panggap ti apo ken ka ket saan nga ti Christian life mo sariling sikap when nubukbukod mo nga isakan. Ti panggap ti apo kakabsat ket ikameng naka iti church na. So therefore a church is an ecclesia, a group of scripturally baptized believers who are called to assemble together. Ti apo kakabsat ti makinnakem, daytoy panaka porma tayo. Deti panaka-assemble tayo. Amen? Okay? Sino kadakay ti member dito church? Tayag na ima na. Ayan. Dakay dita lawag. Sino kadakay ti members dita? Tayag na ima na. Oh, sige, tayag yung ima. Lawag. Okay? Pasukin. Tayag na ima na. Members na pasukin. Okay, very good. So, assemble together. Dayjay ti kwa kabsat kol ti apo. Kalati aring na, may kayon, aggigimong tayo. May kayon, agtitipon tayo. So, a member must be aware nga ti apo inayaban na tayo nga aggigimong. Nga dayti gimong tayo, we have a covenant. What is a covenant? Katulagan. To carry out the spirit and letter of the Great Commission. That the Great Commission, masarakan di Matthew 28, 19 and 20. Idi nga ni Kristo umuli di langiten, kunana kadigiti adalan na, in kayo ket adalan nyo ti amin nga nasyon. O, di ba? Nga digito'y nga maadalan, anat mayadal kadakwada? Salvation. Everybody needs to hear about the salvation message, the eternal life God's gift to men. Kat kuna na digiti nga maisalakan, about isaran nyo ida, tinagan ti Ama, ti Anak, ken Espiritu Santo. So, the baptism is a picture of the gospel, but will also make them a Baptist. Make them a member of the church. And then it says, teaching them to observe all things. Nga adalan nyo surusuruan ida, nga mga rami dagitin suro kada kayo. They jay ti pamilin ni Jesus Christ. And as members of the church, listen, dayjay spirit na dayjay, iso ti agbalin nga passion ti puso tayo nga members. In layman's term,
Kaputa ko natayo kat the Great Commission, go baptize teach kung ko natayo. In layman's term, amin nga member, masapol kakabsat, nga ag soul winning. Dagitay kabagyan tayo, dagitay gagayem tayo, masapol atong palan tayo di bilin ni Kristo kada tayo, nga idanon tayo kadakwa dati ibanghelyo ti pan nakaisalakan. Saan lang ag soul winning, awisan tayo ida kakabsat, iti gimong. Tapnon isuda ket maadalan maministeran iti sao iti Apo. And praise God today, the ministry of HBBC has been given by God several avenues or means and ways by which we can reach out to people and connect people beyond regions and beyond borders. Hala nga, Bacarra ti ma-reach out tayo, di ba kakabsat? Hala nga Ilocos Norte, no diket, dagiti daduma probinsya, region, ken uray pay, dagiti daddo mga country. Into ti Apo dayto nga means, tapno datay nga members i-maximize tayo. O, iso nga no, dadakabagyan nyo, di jela pa nang i-share yu to live stream, di pa nang invite mo kadakwada, agbuya kanto, we are already fulfilling our part in the Great Commission of Jesus for the HBBC family. O, iso nga amin na membro kakabsat, no member ka ti HBBC, masapol nga kitaem no anyamot ti partem ken paset mo tapnon matungpal tayo dayjay pamilin ni Kristo kada tayo nga kas church. So this is God's plan and design for our church. And as members, God expects something from us. Namnamaan ti Apo daytoy. Laglagi po nyo, di Apo, in Karina, I will be with you. Amen? Mariknayo ka diti presensya ti Apo kanyayo. In kariti Apo, my grace is sufficient for you. Ti parabor ko, ket makaumanay tukeng ka. So, no tibiyang ti Apo, awang gayang pagkurangan na kada tayo. Right? Do you all agree with me nga ti Diyos awang pagkurangan na king ka? So, therefore, awan mo't ngarod di dapat nga pagkurangan tayo, iti pa nagserbi tayo ti Apo. Masapula kas Kristiyano, kas believer, kan kas member, dayjay panggep ti Apo ti biyag mo, i-fulfill mo dayjay nga task. I-fulfill mo dayjay nga duty. There is a quote that, and I would like to share it with you. Life is not about being full of things, but fulfilling your task. Life is not about being full of things. So many people believe that the real joy in life is having many things. Nga nunapno ka, you are full of things, then life must be happy. But no, the real thing in life is not being full of things, but it is fulfilling your task. Di pa nang fulfill mo, di duty, di kayat ti Apo nga aramidem, nga partem, iti trabaho na. So, young and old, educated and non-educated, both here and abroad, all of us must do our part. Must be willing to share and sacrifice, makiambag, ihain, makilahok sa gawaing paghahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng mundo. So do your part in your respective simple ways kunam Lord. That it is simple week, tapnon makatake part ka DJ Great Commission mo, and it is an honor and privilege for me to take part. Oh, ni Sister Goldie, meantime, nakasarita mi kini Pastor John, kunanagat, Pastor, kaya't mimet nga DJ aramidem di Australia, kat maaramid tumet ditoy. Sister Goldie, I will invite ni Auntie, anadagan di Cathedral City, awisag to ida, kat umay kam amin ditoy, kat deti balay mi, kat isut pagtipunan mi, tapnon ag Bible study ko online. Sana ganun ang mindset ng lahat ng members, Pastor, deti balay may agawi sakta umay kag Bible study. O di ba mga kapatid? Pastor, iset up ko deti nga meeting ta no mabaling ket masharean ta kuma deti gayem ko, deti kadwami trabaho, deti business partner ko, deti kadwami kastoy. Mangiset dapat ganun ang mindset ng every member of HBBC because that's the spirit of the Great Commission. They mindset ni Jesus Christ para ti church tayo. So as God's church, furthermore, we move now deeper in our lesson. As God's church, He expects us to be, number one, a united church. Gapo iti dayta nga panggep kakabsat, kaya ti Apo nga datayo ket agkay kaysa.
agmay-may sa tayo. Iso nga, dito message is a unifying force. Tingnan na sa unifying force. May sa daytoy kakabsat nga mang-unite. Iti puso tayo, sang-sang kamay sa tayo, nga makipasat iti trabaho iti Apo. Amen? O, iso nga, kunam kumatibagim ita, Lord, sino nga tat mabaling ko nga i-soul win this week? Amen? Hello? Dagasar-sarita tayo kakabsat? O, sino nga tat mabaling ko nga awisan ti church? Uri di DJ daily bread, i-share you DJ kakabsat. Kasi manut friends mo, thousands of them, ket no DJ daily bread, sino ka dagiti mang i-share? Sino ti hampay nang i-share kakabsat, DJ daily devotion? Dadan kita yan. Di kiti hampay nang i-share kakabsat. Alagat i-share yun to DJ. Kasi, you have 2,000, 3,000 friends on Facebook, in-share mo DJ. Kita nyo, di gijay comment, ijay yanta, ijay ipopost ko. Malaksid, di gijay comments yung members, ada friends, nga comment. Mabiblessan da kakabsat. Maragragsakan da, because ada everyday nga agi-provide iti daily devotion, ijay Facebook. How about with your friends? Amen? Do you agree with me that your friends need the Lord? Di ba kakabsat? Iso nga, i-share tayo, ijay nga banag. Pangalawa, an attended church. An attended church. Number 3, a friendly church. Number 4, a loving church. Number 5, a spiritual church. Number 6, a missionary church. Timay kapito idat tagakabsat, nga God's purpose for our church is to be a people church. God wants us to be a people church. Anak kaya nang asawan kakabsat, iti people church. We are God's people first and foremost. Maliwanag yon. We are God's people. Ibagayo man di jay? Datayo, dagiti tattao ni Apo Diyos. And if you read the Bible, no basam ti Bible kakabsat, from Old Testament to New Testament, kadayto yung alubong, God had always His own people. Lagi yan. From the Old Testament, we have the nation of Israel, the people of God. In New Testament, the church is the people of God. Tayo yon. We are the people of God. Iba kayo mampay maminsan? We are the people. Okay. So, as people of God, I want you to know, we are the apple of God's eye. Datayo tinakaituunan, iti mata, iti yapo. Kasi, datayo iti mangipatungpal, di panggep na eh. Are you with me? Ulitin ko ha. Life is not about being full of things, but fulfilling your task. It's about fulfilling your task, not being full of things. No unbeliever, siyempre, iti pampanunutan na things. Deti iti kayat ko, deti iti kayat ko. Awan dakas na no ito tiyapo. Ngem ti talaga nga real thing ti life is fulfilling your God-given task. Day duty. So nakatuon ang mata ng Diyos sa atin kasi datayo, dagiti inayaban na, inanointaran na, inordenan na, dinutukan na, nga mangipatungpal, dayjay panggep na ken iti trabaho na. So dapat dayjay nga mindset ken spirit kakabsat, ma-realize tayo tibiyag tayo. Dapat makita tayo tibiyag tayo di jay. Hanga tikit kitan tayo kot, dagiti lubong, dagiti unbelievers, dagiti unsaved, kat apalan tayo ida. Sa bali jay destinasyon da eh. Da tayo ti destinasyon tayo kot langit. And God is our commander-in-chief. So, dito nga truth, dapat ma-realize mo kot kunam, usto day, kung na ni pastor. Life is not about being full of things. It's about fulfilling my task. My God-given task. Amen? Kat hamo urayan nga itungtong ko ako na, agserbi akto ti apo, no maaramid, kut kay kayat ko. Kasla DJ, kuna DJ pastor, agserb ka ti apo. Basbasa pala ide, you serve God. Tumaka-gredwara ka, iso pa nagserbik ti apo kunana. Di naka-gredwaran kakabsat, kuna di pastor, naka-gredwar ka, agserbi ka ti apon. Kunana kat anat serbi na nga nag-gredwara ka, tagubraak pela nga. No makasapulak to trabaho, iso agserbi akton ti apo. Kat inikan ti apo trabaho. Kuna di pastor, di ba? You remember?
Makatrabaho ka, kunam, agserbi ka ti Apo, ay agad agpamilya akmot teng, kuna agasawa ka naon. Ket tumakaasawa ak, sundot pa nagserbik ti Apo. Then behold, nagasawa. Di agasawa, busy kakabsat. Ada pamilyanan, ada trabaho nan, kuna di pastor. Kano ka agserbi ti Apo? Tumaka-retire akong kunana. Idi ag-retire kakabsat, ugod-ugod, kunana, pastor, agserbi ak ti Apong kunana. Life's most common regret is, I wish I served God earlier. Sa amom tunutubaan ka, kat ma-realize mo, di gitoy. Kunam to ti bagim. Insapsapak kumat nagserbi ti Apo. Amom ngamin no, adda ka iti pan nakakulaap, iti pan nagbiag, kat parang hamong makita di pateg, di pa nagserbi ti Apo. But when you come later into your life, you'll begin to reflect, kat ag-sink in king kan, deti ibagbaga ti Apo nga pa nagserbi keng kuana kunam. Nasapsapala kuma, nga nagserbi ak iti Apo. Iso nga iti dagundaway mo agserbi ka ti Apo. So, we are God's people. Yan ang first thing. Pangalawa dyan, mga kapatid, deti church tayo is about people, not programs. Adot programa tayo, di ba? We have the live stream, we have the doc talk, we have the men's fellowship, we have prayer meeting, we have discipleship. Nagadot program ti church tayo. But you know what? Kaya't kung nga makita yun, deti kakabsad, when you pray for these programs, digiti ministries tayo, ti dapat ma-realize yun jay, digiti nga programa, ti panggep na kakabsat is to minister to people. Digiti meaning ti people church. Tanyo, deti ministry tayo ti music. Anat maarami to detoy. Para ka digiti young people at the ministry dati church. Isipin nyo, kita nyo digiti young people nga awang paka-involve na ti church kakabsat. Narigat nga active, narigat nga grow. So nga dakay nga young people, agbiro kay di pa ka-involve nyo ti church. Ang puro ay ayam ti ubrayo. Hala nga puro agbasa. Importante di jay. Ngem habang agbasbasa ka, okay, habang agad-adal ka, masapol nga i-connect mo ti bagim ti ministry. Kung na di jay may isa nga nag-centigrade, nagat pastor na prove ko jay Matthew 6:33. Nga no iyonam ti Apo, never kanto nga maudi. Ang galing, di ba? No iyonam ti Apo, never kanto nga maudi. Di jay. Amen? Iso nga again encourage kay nga young people. Dakay nga stewards, deti nga imbagat, agpanunot kayo. Kasari tayo, di kita kakadwayo kat kunam. Anat mabalin mo pa ka-involvement at church? Everyone of our young people must have an involvement. Amuit para arami, di kita trucks tayo, young people. Ni Kathleen kini Ruth. Nakita yung tutorial ni Kirk kini Catherine, nagarami that gospel trucks. Young people, di kita amen? At the involvement of the church. Hala puro involvement ti lubong, involvement ti eskwela, involvement ti barkada, awan involvement mo ti church, kakabsat, narigat, ka nga grow. So dapat at the involvement mo iti church. So these programs, if you look at it, digito nga programa kakabsat, are intended to reach out to people. Dati Bible study ti Australia, we are reaching people now. Kita nyo, Jenna, inayon kakabsat. Data, kita man. Michael and Glyza, what a blessing to see you, Michael. Ayan, pakita mo nga. Mag-asawa yan. They are new attendees of our Bible study. In-invite nila. Di ba? Kat kunak kadakwada, numalpas ti COVID, may kam to kan misis, baptizang kay to amin, dita kuna. Di ba? Thank you. Praise God for that. Ni Mark, nga da J Singapore, nag-sign up ti discipleship. So I reached out to him. Kat ni Mark, taga-barangay, barangay na tayo? 26 ba? Ano ka di barangay ni Reagan? 26. 26 ka, Reagan? Barangay 25 ni Mark. Agkaruba da, kita nyo? Agkaruba dat lawag, ngamhanda nagkit-kita jay. Ngem gaputi ministry iti church, ito'y dangan nagamamong kakabsat. While Mark is in Singapore and Reagan is in Australia, nagkakilala dahil sa ministry ng Panginoon. Biruin mo yun, nakakatuwa, ano? Praise God for that. So ministering, people church. And in Matthew chapter 25, furthermore, kasi the point na kakabsat. Masapol nga kas church, dakkel ti puso tayo kakabsat nga tumulong ti tao. Saan lang nga di bagi tayo ti panunutan tayo. We are in a pandemic. All of us are in need. All of us have problems. Amin tayo, the stress tayo. Amin tayo, the pressure tayo. Ngem hang kadi nga no tulungan na katiapo, ket no makatulong kati sa bali. Hang kadi nga tapnon tiapo, i-enable na ka, papigsaan at pambatim. I-strengthen na ka, di pa nagservim, so that you can reach out to others.
And you know, this is the spirit and heart and mind of the Lord Jesus Christ. In Matthew 25, let me just read the verse very quick. Verses 34 hanggang verse number 45. Okay? Medyo may konting delay itong ano natin kabaro digiti gamit tayo ti live stream. Mo di jay si mangput di Friday. Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was an hungered, mabisinak idi, ye gave me meat. I was thirsty and gave me drink. Who are these? These are people, right? I was a stranger and ye took me in. Digito yung nga tao kakabsat, they are in need. They have needs. Kas anak iti apo, we should not be selfish na tayla sarili tayo ti makita tayo. The Spirit of the Lord Jesus Christ is this. He came to minister, not to be ministered. He came to serve and not to be served. Katiyapo kakabsat, nakasagana nga mang-enable kada tayo. Mangiparukpok ti parabor kada tayo. So that as we learn the heart of Jesus to reach out to others, we are able to help people. I was in hunger, you gave me meat. Kuna ni Jesus. Mabisinak inikandak, iditi makan. Makainumak, pinainumdak ko na. Awang pagturugak, idikat pinasangbaydak ko na. 36. Naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came unto me. Kuna ni Jesus. Tatan, then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee and hungered? Kaano nga nakita daga nga mabisin? When and fed thee, or thirsty and gave thee drink? When? When did that happen? Kaano nga nakita daga, Lord? Kasi kunanagat mabisinak idi pinakandak ko na. When saw we thee a stranger and took thee in, or naked and clothed thee? Or when saw we thee sick or in prison and came unto thee? 40. And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto the least of these my brethren, ye have done it unto me. DJ ti Spirit ni Jesus Christ. DJ inaramid mo kadagiti babasit nga kakabsat ko, bali inaramid mo kanyak DJ. And who are these least brethren he's talking about? The people around us. The people who are in need. The people who are down and depressed, cast down. The people who are discouraged. The people, I believe, furthermore, nga daytoy kakabsat, kat saan lang nga physical need, tituktukuyin na. Much more is spiritual need. Saan lang nga physical hunger, importante dayjay. Hanlaang nga physical need, no diket is spiritual. Do we all agree nga ti masapol daytoy nga lubong, kat saan lang nga physical, emotional, social needs, no diket the Lord Jesus Christ? Do we all agree on that? For what shall it profit a man if he gain the world but lose his own soul? Our government wants to make sure nga protected di amin, nga napintas ti kasasaad tayo amin. That's wonderful. We have the government for that. But you know, do we all agree nga ti number one nga kasapulan ti tao kakabsat ket ti Apo, a personal relationship with God. And so, as a church, DJ ti dapat nga kitaan tayo. So when you're talking to your friend, as a Christian, agandar dapat the Spirit ti Apo king ka. I believe it is so. Agandar king ka the Spirit ti Apo. Kat sometimes, the flesh mo hanakayat. Sometimes, the human nature mo kakabsat, at da pa nagkid-kid king kwa na. Ngem di pa nagandar ti Holy Spirit king ka. Witnessam. Sharam. Or at times, God will say, gawan mo yan ng mabuti. Because di aramidem king kwa na nga naimbag, isut mangisagana ti puso na nga umawat ti Ebanghelyo. That's why the Bible says, let your light so shine before men. Do you know how we shine in this world? By our works. That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Every Christian, the church is a movement of doing good works. Zealous. No, zealous ko na tayo kabsat. Naanep. Nga agaramit tinaimbag. So, no, as a Christian, kayat mo nga aramiden jay partem, kaday jay Great Commission ti Apo, to get people saved, baptized, and become a member of the church, nga maadalan ka da growth iso ti Apo. No, kayat mo aramiden jay partem, the basic thing you can do is number one, to pray. Pray for the people around you. Let them know you're praying for them. Ask them, what is your prayer request? I'll pray for you.
Your relatives, iso nga the prayer diary mitan. Kat kunam kan nanang mo no unsaved, nanang anat prayer request mo. Palagay ko, ti aming nga church nga na-encounter, di kita nga tao, baka datay lang ti dumawat ti prayer request kadakwada. Am I right? Ni antim ni uncle mo, di kita kakasinsin mo, I don't think there is any other church who came to them and said, what's your prayer request? Can I pray for you? Agsaya atan kakabsat no, kunanagat, apo nagbayat man sika, ikararag mo man ti kastoy. Oh. And then by all means, given the opportunity, too good. Try to meet their needs if you can by the grace of God. Kat day jay ti mangi prepare jay puso da no kuma agtalon kat isun ti mga rado kakabsat tapno jay pa nakaimulan to ti ebanghelyo kat awaten da nga sitatan lugod. Because they saw Jesus in our lives. Day jay iti dapat nga mindset kan spirit ti biag tayo. Oh, pastor, you don't know my problem. Oh, pastor, you don't know my burden. Oh, pastor, you don't know my struggle. Yes, I may not know, but God knows. Katiya po, very sympathetic, nang runa kadalingan nat. Kunana, we do not have a high priest who cannot be touched with the feeling of our infirmity. So, no anyat struggle mo tiyag dama, no anyat hardship mo tiyag dama, no anyat jay battle kasangsangwom tiyag dama, tiya po marikna nakakabsat, kadururayan ng agkamang kagankwana. He wants to help you. He wants to lift you up. He wants to strengthen you. Why? Because you are His salt and light in this world. You are His instrument. You are His channel of blessing. You are His avenue of grace. Sikat ti instrumento ti Apo dahito nga lubong. Sikat silaw na, sikat ti asin na iti dahito nga lubong. Nga mangipakita ka dagiti tao no siyasin no isuna. You know? That is why we are a people church. Isong no, at times kakabsat, bagbag na tayo, it pays nga gisum ka, di ba? It pays to say hi, say hello. Not only, nga mapanunot mo nga, you never know. Deti, hi kung kunam kat, baka isuntot manager, isunto kayo mang-interview kanya. That's one thing. Connection, kat kunam nang tuking ka to interview, I remember you. Sika dyan nag-hi kanyak idiya one time. You remember that? I never forgot your face. What's your name again? Oh, sir, my name is this, this and that. Tanggap ka na dito sa opisina. Alam mo kung bakit? Kasi dito, ang number one qualification, friendly. Friendly ka, tanggap ka na. Well, of course, that's one thing. Pero as God's people, hindi lang po yung yung magiging personal benefit na makukuha natin in doing this. But how do we promote the glory of God? Kasano tayo nga ma-magnify tiya po? Kasano tayo nga maipatungpal, deti na ngayaban tiya po, kada tayo aming nga trabaho kakabsat, the spirit of the Great Commission. So just say hi, just say hello. Kahit at times you don't like the person, say hi pa rin. Because of the Lord, alang-alang sa ebanghelyo ng Panginoon. Sabi mo sa sarili mo, hangko kayat deti nga tao nga, hi, para sa yun, Lord. Di ba? Good morning, Lord, para sa iyo yun. Ayokong gawin yun, pero dahil sa iyo, gagawin ko yun. For the sake of the gospel. You get my point? Oh, we are a people church. Around us are people. They need the Lord. So, ti mabalin nga usaran ti iapo ti biyag tayo kakabsat. Yan ang essence ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. That the essence ti ebanghelyo kakabsat. Not only that we preach the gospel, but we show in our life. We show in our life. Ipakita tayo biyag tayo kabsat. And in this church, everyone is welcome. Kayong nanonood dyan sa live stream, we're glad. We are happy that we can minister to you. Kada kayong magbuy-buya iti Zoom, we are so glad that you're tuning in. Kat maka-minister kang kada kayo iti sa utiapo. And in any way, nga digitoy nga message, makapatibker kada kayo, makapabilag kada kayo, maka-encourage, uno koreherin na, di kita'y wrong things ti biyag tayo, itama na ti panagbiag tayo. We're so glad that we could be a part of ministering into your life. And dito yung kakabsat, no hala ko ma-pandemic, palagay ko, doble kung mati-attendance tayo. Kaya dito yung preaching kan challenge, nagagatay amin kung mga agawis, di ngamin kakabsat. Ngayon, ana ita, di tayo mo't mabalin, iti agawis amin nga umay dito kapilya, because when we do that, kat umay ta puliso na kakabsat. Maklaat dan api nagadot pa pantabaptis. With this kind of preachings, with this kind of challenges, I believe you and I talagang excited tayo mga agawis, ti friends tayo, excited tayo mga agawis, ti relatives tayo,
But nevertheless, mga kapatid, because of the social distance, hanga isut mang limit kada tayo, nga di tayo maawis idakat mamamuday tiyapo. We have the social media as our main platform today, that from the pulpit of the HBBC Sanctuary, we can use our social media as the platform, avenue, nga may kasaba iti sa itiyapo. Agasan nyo kakabsat, kuna ni MD, timawag lang itay manan. After DJ, kuna naman kanya akong pastor, kaya't da ka nga schedule dito yung agi-speaker. We sent more than 200 Bibles to them. Nilagay natin yung sticker ng pangalan ko, pangalan ng church natin, address, contact number. At sabi namin doon, if you have any prayer request, just let us know. One day, you never know. At danto may sa pulis nga, problema, kasapulan, ag-message ka na tayo. I am Mr. So-and-so. You gave me a Bible, picture na pack, and please pray for me. And we can minister to them. And we are distributing the Bibles today. Ijay, pag-training ang DMD kakabsat. What a blessing. And they want to invite me to speak to them. Speaker, biruin mo yon. Hindi ako kailangang pumunta sa kanila. Magpipreach lang ako sa Zoom. Social media. Kat as members, maragsakan tayo kung mga aglalo ka digiti adults. Uri sa kakabsat, sa totoo lang, hanak unay nga kaskateki, digito yung people itan. Numapanak dita ayan ti audio, visual kakabsat, awatak nga obra, I don't know how they do it, but there's one thing I know, it's being seen on Facebook, and it's live, and everything like that. So, hanti unay maawatan day jay, but we rejoice in the fact nga ti sa utiyapo kakabsat, kat iso ti ag-prevail in this day and hour. People need the Lord. We pray that Christ's compassion will become our passion. Noan niya, dirik na puso ni Apo Jesus para kadagiti tao. Dayday kumati passion di puso tayo. To get people saved, to teach them the Word of God, to help them grow, to help them know God more. Oh, I pray that the compassion of Jesus Christ becomes the passion of God's people in the HBBC. So we are a people church. Pangwalo mga kapatid, I might end here kasi alistot oras kahit kung alipas ko madeto pero I don't know if I can finish this, okay? But let's go to number 8. Not only that, ngamtiya po kakabsat, God expects and God wants us to be a faithful church. God wants us to be a faithful church. Tingnan na sa unti faithful kakabsat kat consistent. Through thick and thin, through hardships and difficulties, comfort, convenience, or inconveniences, whatever be the weather, hindi po tayo yung Kristiyanong weather lang. I heard that sometime in radio before when I was young. Weather lang yan. Anong ibig sabihin ng weather lang yan? Panapanahon, depende ta tiyempo. Datayo nga anak tiya po kakabsat, hindi po tayo weather lang. To some respect and to some aspects, we Christians must remain faithful to God. Kunana the Bible ni Apostle Paul kang Timothy, preach the word! Kunana. Be instant in season and out of season. Tiyempo na kan saan, dingganda ka kan saan, interesado daman wano saan, agkasabakalat ta. Agasam deta nga charge. That every pastor must seriously take and stand behind the pulpit, whether there are plenty of people, wano ba si tao, idi pandemic, awan kayo dito yung kakabsat, ada kayo ti live stream, hanggang makikita, but I had to preach. Because that's what the Bible says. Be instant in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. The time will come when men cannot endure sound doctrine. Handa kahit nga dinggan, but heaping to themselves teachers having itching ears. Ti sa pulon dagatay kayat jerik na dagakabsat nga dinggan. Handa kahit nga dinggan di sa utiapo. But as pastors, we need to be faithful. We need to be faithful in preaching the Word of God. And as members, kaya tiyapo kakabsat, ngagbalin tayo mat nga faithful. Why? Let me give you one reason why nga dapat maging faithful ka tiyapo. Because God is faithful to you.
At daka di makaibaga kada kay dito itang at iyapo na faithful kay ka? No. The Bible says, great is thy faithfulness. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God my Father. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness. Anat tipat paduyak-yak dagagabsad. To thy great faithfulness, mercy, and love. Malagi video may isang devotion tayo last week. The nature is singing. Science has proven that the outer space, they produce a music. Why? Because God created everything for the purpose of giving glory to Him. Makita mo di Book of Revelations chapter number 4, nga amin na banag, nag-effort ti Apo nga ng parswa, nagpanunot ti Apo, ti design nga kaparswaan, digiti amin na creation, and so that, digiti nga pinarswa iti Apo, kat inikan ti Apo kakabsat ti kapasidad, nga mangbigbig ken kuana, mangitandudo ken kuana, mangidaydayaw ken kuana. Nag-effort ti Apo nga nangaramid keng ka. Pinanunot ti Apo, ti panakadesenyo ti langam kan ti langag. Isn't it wonderful? Look, we are fearfully and wonderfully made. Amen? Nagpintas ti panang disenyo ti Apo, ti panuti, ti biyag tayo kakabsat. You know? And then, nag-effort ti Apo, tapno isalakan na ka. We are separated from Him because of sin. Ngam ti ayat ti Apo kakabsat, it's a love that will not let us go. He does not want anyone to perish. Di na kayat nga damapukaw, agturong panakadusa, panakaukom, no di kat kayat na ami madaan ti biyag nga agnanayon. So nag-effort ti Diyos, imbaw na ti anak na, Jesus came into this world and died on the cross. Man, that's an effort, the greatest thing the Lord has done. Gave His life to save men from the penalty of sin. What a faithful God. Amen? Nagsayaat niya po Diyos kanya tayo. So on return, God expects us nga maging faithful tayo met king kuana. It's just reasonable. Kaya't mayat nga rudmot kakabsat nga nakaimbag ti Apo king gagat hangkamot nga agserbi king kuana. It's not reasonable. You're not living a reasonable life. Hanga sensible day nga biyag kakabsat. Nga ti Apo nakaimbag kada tayo, no kararag tayo, dinggan na tayo, no da tayo kat matulid, hanatib ibatan. You know that? I preached that last Wednesday night. DJ Psalms nga kunanagat, the righteous man falleth 7 times but rises up again. Nga gayam kakabsat, ti plastar tayo, katkas na may nga ina, no ama, kibkibinan na di anak na nga magna. And there are times because the child is trying how to walk, he stumbles. May tikleb. Ngayon, hanga may tikleb, bahalagad ta, hindi sinabi ng Diyos. Di ba tayo? Yung igamam di anak mo, may tikleb, you are still holding his hand. And you are expecting nga di na itikleb nga anak mo, ag-effort nga bumangon. Tapno makipagpag naman ng king ka. May tikleb tumanen. You're still holding his hand. And you're expecting, tuwagdar ka anak ko, magnatamanin. That's what God is expecting from each and every one of us. You can expect nga tiyapo di nakabaybayan. You can expect nga tiyapo di nakaibatan. You can expect nga tiyapo di nakapagtalikudan. Kakabsat. But when we fall, God expects that we rise up and continue to walk with Him. We have a faithful God. Kat kayat tiyapo kakabsat, ngagbalinte nga faithful keng kuana. We must be faithful in our church assemblies. Uri, deta lang ti may isa kakabsat nga may paganat-gat kadata itang abigat. Iti pa naggigimong. The Bible says in Hebrews chapter 10, not forsaking, di baybayan, the assembling of ourselves together as the manner of some is, and so much the more as we see the day approaching. Di may isang naladingit nga mindset, and I would like to address this positively. At dangamin digitay Christians, some Christians think that attending one service per week is enough. Ingkapelang tamalam, ingkapelang ta Merkules. Di ka gusto ta maminsan ta makalawasan. But what did God say? EJ verse, look at what the Bible says. And so much the more. So, may mga Kristiyano, akala nila,
DJ talo nga service. We have 3 major services in the church, right? Bigati Domingo, Malemti Domingo, Merkules, prayer meeting. So may mga Kristiyano, ang mindset, may salat pilyam ije nga pagadendam. Hindi po. Hello? You agree? You agree? Amen? I remember Dr. Lee Robertson, when he started the church, the Highland Park Baptist Church, meron siyang promotion sa church. Sabi niyang ganyan, 3 to thrive! Kunana. Anak ka na sa 3 to thrive. Masapol nga atendaram da ito'y talong agimong tapno ti Christian life mo ket lumang to. 3 to thrive. Oh, alakat di kita'y damdamo, maawatan tayo kakabsat nga dahil pelang Sunday morning ti maatendaran yun. Ngem amom, when you attend the Sunday morning, do you know what this service does? It creates more hunger. Adagayim gimong dat malem, agaten dak mampay. Adapi gayim prayer meeting, inak mampay. It creates a good hunger in your life. Nga inak mampay makigimong, napinda si preaching ni pastor, napinda si Mahadalid Jai. I need to attend and I want to attend more and more and more and more. But there are some Christians who think, like, gusto ta maminsano, nag-attend kat Sunday morning, handi Sunday afternoon, handi Wednesday night. Now, this is my argument with you. Number 1. Ang sabi mo, maminsan lang ang service. Ti ko na ti apo, so much the more. Sino nga ruti dapat mapapati kanyayo? Para king ka, maminsan lang ti gimong. Ngam ti ko na ti apo, nayunan nyo pa Sino nga ruti mapapati? Sikaw uno ti apo? Number 2 argument. No kastat mindset ti amin na miyembro, anat mapasamak ti prayer meeting. No ti panunod ti amin na miyembro, usto ta maminsan nga mapangka makigimo, ana mapasamak to Merkules kakabsat. No nagpapada tayo nga kasday ti mindset tayo, awan umay makigimo. Awan tao to Merkules dito ya. Nakita yung kakabsat? Isong hanga reasonable day nga mindset. Kat no kita ti ko na tiyapo, and so much the more, nayunan nyo pa'y. So nga ton Friday, i-restore kon kakabsat, deti meeting, ngem baliwak ti programa. Ang gagawin ko po, discipleship leaders training. So, those who are willing nga matrain, no kasano, iti ag-disciple, ag-bisita, ag-isuro ti sa utiyapo, you are welcome to attend Friday night. Just let us know, pa-sign up kami kakabsat. You know? But we will be doing that. Amen? So, no ti testimony tayo, akas Baptist. You're a Baptist. Amen? You're a Baptist. So, no ti testimony mo Baptist, kat maka-create iti curiosity, which is very good. Very good. Maka-create ti curiosity ti panunot dagiti kagayem mo, kagabagyam, friends mo. Okay? If we want to create a curiosity in the minds of the unbelievers, may nga dapat ikaso tayo kat dayjay kinaanep tayo nga makigimong. Dete, no kuma Merkulesan kat ibagata karubam, amok patpapanan na dedan. Dete kuma Sunday afternoon kat amu dalatang awan tao balayo. Dete kuma no digitay agtatako kakabset kat amu da nga timingan ti papan balayo. No kuma agmi-meeting digitay akyat bahay. Kuna dapat ti papamuta balay na deta kat kwa Sunday morning. Nuhaan Sunday afternoon. Unuhaan Merkules ti rabi kasi awan tao jay. Apay na panandano kwa? Dadata kapilyada. Oh, di ba? Of course, we are in a pandemic, so it could be a different story at all. Pero while we can, and by God's grace, we can, let's attend the assembly. And let's be faithful kadeto yung assembly. So, DJ ko natin nga, deta Sunday morning, usto detan, kakabsat, unacceptable kan apo DJ nga reason. Kasi ti apot ng ibaga so much the more ko na nayunan nyo pa DJ pa iti panunutob, usto DJ ko ng pastoraya. Doon gawid kayo kakabsat, sasarita kayong talugan nyo. Usto DJ ko na ni pastor, di ba? Nukas DJ kami panunutay nga pamilya, kat awan mapamakigimong ka dati nga talaga. Iso nga dapat amin tayo, i-establish tayo nga, di talo nga primary nga gimong, talo lang ba di? Kung nati apo kat nayunan nyo pa, talo lang Dapat atendaran tayo. Amen? Nagsasarita tayo di pamilya tayo. Amen ba mga kapatid? Kimapsod di amen nyo ang kakabsad. Hala di jay. If cults, anat kulto? Di kita hana usto ti surusuro na.
and false religions are sincere in their belief. Kita yung kabsat ha? Kat sincerely wrong, di gito yung kunatayo, di ba? Anat sincerely wrong. Paunay katikin na gagatdan ngam hanamot usto, di paggagatan da. Sayang lang, kung kunatayo, di ngamin kakabsat? Paunay regtada, di gito yung atatao. Sayang lang amin, hana usto, di doktrina da, kung kunatayo, amen? Ngayon, uray kas di kakabsat, sincerely wrong. Kaya, anang arod magkadata yung amang ibagbaga nga, we have the truth. We believe the truth. Should not we be more sincere and devoted in what we believe is the right way in serving God? Hindi ba dapat nga rod tayo, nga mutay tipod no, ikas kasabatay tipod no, naragrag tatay ko ma? Isot may isang point na dito ko, we must be a lively church. O anak ka na sa unti lively church kakabsat. Makakuryente, amen? O, live wire. Di kami hanggang dito, Adrian, makakuryente ta live wire. Makakuryente dito? Electrician kayo, so I need your, yes, makakuryente. So dapat, dito church tayo, ti kina-lively tayo, ti kina-anep tayo, ti kina-gagat tayo, ngag-serbi iti Diyos, nga nangisalakan kada tayo, ket dapat makakuryente, amen? Oh. Hanga dito labas-labasan, datay lang ti tao, kat nawan, di kita, papatsin, di kita. No, di kat makita, da kumagat, pira, di gito ya. Datay kumati center of kaslang pagsaritaan ti tao nga, unay, di gito yung taon. Amen? O, no tayo magnakay di Domingo, lumabas man, di gito yung nakapaldan. Oo, di ba? Bawal lang ha. Alakada kayo nga bisita, we understand. So, no problem with that. We understand you here. Pastor mo, tayo man nakapaldan di bagbaganan. Di gito yung mapanta baptism. Amen? Engem no pasulpo-sulput ka, at daga itag, show up, tunukan awan, kaladete, silaw, patay sindi. Amen? Ano mapasamak tabar kung nulumnod lumtaw? Ano nakakabsat? Amen? Submarine ko di jayan. Adot Kristiyano nga submarine. Lumnod lumtaw kakabsat. Eket no kas jay tayo kakabsat, hana unay mabimbinsir kita tao. So, testimony, amen? Our Baptist testimony is what we are talking about. Hanla dayjay kakabsat, faithful tayo dapat iti panagserbi tayo iti Apo. Faithful tayo pa iti Christian life tayo. We should not only become believers and Christians on Sunday. Hello? There are believers who only act as Christians on Sunday. Nung may ti makigimong kakabsat, pao. Di nagmadi kakabsat nga damag, di malabsam, di ka roba mo no gayam mo. Awa, patpatsam deta. Santo la deta no dumigo. Gamton Lunes, ako jablo deta. Oh. Ala, numan pa'y adot talaga nga kasjay, hanga isot pa ko upayam ka kung kunam ko, iso nga dak, kahit iwapan takapilya, kat ado nga minti hipokrito, amo kung kuna. Kaabsat. Oh. Apay no, kas pagarigan, yan ta restauran, adot madika di jay makan, hangga mapambanganan. You know? So, amo kung kuna nga, so nga, dak, kahit agaktiv takapilya, dak, kahit ko, takas di kasi, haan nagkakabsat, ilungalong tayo tinasayat. But the point here is, this is a problem that must be addressed. And I believe, we parents must address this at home. Idyaw nagtipag tayo nga, pagsasaritaan tayo dito. Dati nga naganak, ilungalong tayo. Anak ko, madingamin dito, ubram, magpaisugot, makaperditi testimonyo tayo nga kas Kristiyano, anak ko. Makaperditi testimonyo iti Apo. Sino pa iti mamati ka, dati no agawis tayo. Di ba, dati nga parents, makats tayo, di passion ni Jesus Christ. Amen ba? Makats tayo, di spirit, the Great Commission. So, we need to have a part in the fulfillment of the Great Commission ko na tayo. So, what do we do? Ket, adalan tayo ti pamilya tayo. Masapol nga gananad kayo, nagsasot dakas. Di tayo tumaawis, di kita gagayem yun. No, kastoy kayo, kastoy. Oh, ipakitam nga Kristiyano ka. Amen po ba? You see that? Oh. So we must be faithful to our Christian life. Di ko na ni Apostle Paul, di Philippians, ara ko na, whether I come and see you or else be absent. I may hear of your affairs, that is steadfast in one spirit with one mind, striving together for the faith of the gospel. What a blessing. Adamang bisita king kaganawan, personal nga commitment mo tiapot ko na, uri awan ni pastor makakit-kita. Uri awan members nga makakit-kita. Apo, commitment ko, faithful king ka, Apo. Sa dinuman ti ayang ko, wherever I may be,
Whoever may be the person I'm talking to, whatever be the situation, sometimes, ado situation ti biyag tayo, very tempting, ngayon malagip mo, apo ko na, ma-filter dapat ti panunod ko na. Amoy filter. Nagpalitada ka mabalingor nga, dabato na kakabsat. Anat aramidom tata, ayon, agyukuyuk ka. DJ bato, isut mabati. DJ dapat nga pagpalitada ng usaram nga elemento, isut lang ti kwan. Ganon dapat ang mind natin, mga kapatid. Adamang filter. Kat timang yukuyuk kakabsat, iso digiti adal ti apo. Lord, hangko dapat iba ka ti kastoy. Lord, hangko dapat aramidon ti kastoy, Lord. Kastoy lang ti dapat aramidon. Because I'm a Baptist. You know? Kat amuyo kakabsat, I will close with this, 2 Chronicles 7:14. This was given to the nation of Israel. But they are a people of God, di ba? People of God sila. Tayo ngayon sa New Testament, we are the people of God. Hindi man exact yung context na applicable sa atin, but look at the substance of the message. Ang sabi ng Panginoon, if my people, tingnan nyo na sayat, if my people, sinabi ba niya, if all Filipinos, this does not apply to the whole nation, mga kapatid, tandaan nyo yan ha? Hang applicable dito, iti amin na Pilipino. Although, they say, we are a Christian nation. In reality, we are not. Sorry to say, we are not a Christian nation. Hello? Who are the Christians? The people of God. Di kita imawat kiniya po Jesus. So it did not say, if all Ilocanos. It did not say, if all Americans. If all Koreans. Indeed, God did not say, if all people, wherever they are. But God said, if my people. Tayo yun. Tayong ine-expect ng Lord. Tayo ang kausap ng Panginoon. Ikaw, ako, hindi sila, tayo. Tayo dito. Hindi sila, tayo. If my people. Amen? Like what I told you, all around the Bible, God has always His people. Dedi permi nga kasagsagan kakabsat, ti dakas ti lubong, grabe. He had Noah. In a time when God wanted to do something, He had Abraham. When the nation of Israel was oppressed, He had Gideon. Today in this world, God has the church. We are the church. We are the people of God. Hello? If my people, and then the Bible says, who are called by my name. Anat nagan mo iti matang tiyapo. Anat pang nagan dagiti tao, kadagiti believers of Jesus Christ. Anong tawag nila sa kanila? Christians. From the word Christ, name Christ. If my people, which are called by my name, shall humble themselves. Your urayan ti apo king pakumbaba ka. Humble themselves. And pray. And seek my face. And turn from their wicked ways. Amuyo, if we want to see God do something where we are, it starts with us. Remember that. No kayat tayo nga tiyapo, agtrabaho tinakaskas daw, iti unag dagiti pamilya tayo, it starts with us. At dadigiti banag nga dapat, nga pagat nga idyan tayo tibiyag tayo, at dadigiti dapat nga kurihirin tayo tibiyag tayo. If we want, we do not blame anyone else. Kung natin nga ti problema, hanga komunismo, hanga terorismo, no diket, siyak mismo. Si kakat siyak aming pangitiraan yung kakabsa, di ba kakaasya kang matatag. Ulitin tayo. Ti problema kat sana komunismo, hanga terorismo, no diket! Day jay ti usto kakabsan. Datayo ti mismo nga problema. If we want to see something happen, nga God will do something great in our church, it starts with us. Mangrugi iti biyag tayo, mangrugi iti sarili tayo, siyasatin natin ang ating mga buhay, mga kapatid. Kayo mga nanonood, if you are from other church, you want to be a blessing to your church, siyasatin mo ang sarili mo. At bilang isang membro sa church na yan, maging blessing ka sa church mo, maging blessing ka sa pastor mo. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Datayo kakabsat ti tulbek datay tinudingan ti apo nga salts and lights of this world. Kasanong ibagatay ti lubo nga kamali, kat di tayo nga kurehirin ti bagbagi tayo. If we claim that we are the church of God,
No kuna tayo, datayo ti church ti Apo, da kami di kitita tao ti Diyos, believer na ti Apo, Kristiyano ak kuna tayo in layman's term. We should stand up and shine. Ag silaw tayo nga rod kakabsat. Kaya ang tanong ko sa inyo, are we going to stand up and shine? Or are we going to live in hypocrisy, which destroys us all, which at times we are a part of? Amoy makaperdi ti church, hypocrisy. Ti makaperdi ti pamilya tayo, hypocrisy. Ti makaperdi ti biyag tayo, hypocrisy. And at times, all of us are a part of. Me, you. Minsan tayo yun. Oh. Kaya anong dapat natin gawin? Huwag magturuan. Siya sa atin ng sarili. Malagip yung devotion tayo kakabsat, the heart matters. Hanga DJ looks ti kitan ti Apo no dikat the heart matters. Siya sa atin ang puso. Siya sa atin ang sarili. Sana po umuwi tayo ngayon at sabihin natin, Lord, search me, O God, and know my heart. Try me and see if there be any wicked way in me and lead me in the way everlasting. There is a Christian philosopher. His name is Hugo Grotius. And he said, he knows not how to rule a kingdom that cannot manage a province, nor can will the province that cannot order a city, nor he order a city that knows not how to regulate a village, nor he a village that cannot guide a family. Gusto di jay. Hamo may dalanan iti kingdom, no hamo kaya di mesa nga province. Hamo may dalanan ti province, no di maiturayan ti city. Smaller unit. Hamo may iturayan ti city, no di kaya nga handle ti village. Another smaller unit. Hamo may iturayan ti village, no di kaya nga urnusan ti pamilyam. Hamo maurnus ti pamilyam, no di maurnus ta bagbagim. Kat hamo maurnus ta bagbagim, no saan ka nga paurnus iti Apo. That's the next part there. Marami yan, pero sabi niya, nor can reason rule unless herself be ruled by God and obedient to Him. Kakabsat, let's not beat around the bush. Let's go straight to the point. We are the problem. It starts with us. It starts with us. Mabaling nga i-blame tayo sa balisi ka ngamin, isuda ngamin, ang kakabsat. It starts with us. Kadagawit tayo kumaiti dahi nga bigat nga kuna tayo, Lord, sorry for my unfaithfulness. Sorry, Apo, kadigiti time. Apo, nga sa anak ka nangging napudnoging ka. Sa anak ka faithful, iti sa umapo. Help me, Lord, that I will become faithful to you. Sikatimang gobern ti biyag ko, Apo. Iturayam ti biyag ko, Apo. Tapno maiturayak ti bagbagik, ket maiturayak ti pamilyak, ket kabailak nga iturayan, dagiti tao, nga pangisaadam kanyak, nga iturong kan idalan ko ida. Brethren, all of us must desire and pray to be salt and light in this world. No sa dinot ayam mo nga nangipanan ti Apo king ka, kunam kuma, Lord, make me a salt and light here. Amen? Pagbalinundak nga asin kan silaw, Apo, dito ayang ko. If you're working in the government, kunam, Lord, make me a salt and light in the government. I know it's hard. The pressure is tough. Plus, I have personal struggles and many, many things. But God, help me. Nagbalinak ko mga asin kan silaw, dahito nangipanam, Apo, kanya. Make me a salt and light in my family. Amen. Agsilaw ako may ti pamilya, maging blessing na kumagigiti anak ko, maging blessing na kumay ti asawak, maging blessing na kumakadigiti naganak ko. Kakabsat, dayjay, nagpintas ti plano ti Apo. Nagpintas ti panggap ti Apo. Nagpintas ti idea ti Apo. Nagpintas ti intention ti Apo. Adalang kada tayo kakabsat nga dapat mga ramid dayjay. There is no problem with God, eh. Everything God has in mind is the best for you, eh. It's what's good for you and for me, for the whole world, for our church, for our families. Madalang kada tayo kakabsat. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Of course, in the Israel, God will heal their land. He will restore them. He will make them flourish, cause them to abound. Pagrangayan ti Apo, ida kakabsat. But as a church, we are in this decision-making. Kunam, Apo, hangko kay ti agtultuloy ti bukod ko, Apo, nga dalan. In my own selfish and self-will ways, kahit ko, Apo, agpakumbabagan ka, sumurutak ti pagayatam, Apo. Amen? God wants us to be a faithful church.
Kadakay di kakabsat ti Apo talawag, God wants you to be a faithful member. Kadakay nga kakabsat ti Apo tabasugin, God wants you to be a faithful member. I know this, the temptation is really hard, the trials, everything. But we can do all things through Christ, who strengthens us.